ari mu ijoro ryo kuwa 7 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2026. Impinduka zidasanzwe mu kibuga mu gihe ikipe ya Argentine byasaga nk'ibyayirangiranye. Ku munota 79 w'umukino ikibuga cyabaye nk'ikicurikaho gato ku ikipe ya Misiri mu gihe Cristiano Romeo yatsindaga igitego cya mbere cy'ikipe ya Argentine. Byongera biba amateka ku munota 81 Lionel Messi ateramo igitego cya kabiri. Misiri itangira kubona ko ibintu byakaze, batangira guhangana ari ibitego 2-2. Ibyo bidahagije mu minota 3 ya nyuma y'inyongera Enzo Fernandez aterekamo igitego cya gatatu ku ruhande rw'ikipe ya Argentine. Ibi byishimo kuri buri umwe ndetse biba n'amarira kuri buri umwe. Gusa ntibyashimishije ikipe ya Misiri habe na gato. Nyuma y'umukino umukinnyi wa Misiri umva amagambo yivugiye ubwe. Umusifuzi yaturenganyije ku buryo bugaragarira buri wese, nta butabera yaduhaye. Byagaragaraga yatwangirije imbaraga kuva umukino watangira. Twakoze akazi kacu keza, yari afite aho abogamiye, yaturwanyaga. Ntabwo twari dukwiye kuvamo gutya. Twari twatsinze ibitego 2 ku busa Argentine, byari bihagije ngo dukomeze. Imana izamuhana. Ntabwo byari gushoboka kuko ntabwo byari mu maboko yacu, byari mu biganza by'umusifuzi. Ibizaba muri rushanwa byamaze kugaragara. Imana yonyine iraduhagije. Hasballah ni'mal wakil. Umukino waranzwe n'imisifurire mibi cyane, bisembuwe n'igitego banze cy'ikipe ya Misiri cyari igitego cya kabiri. Ubwo umusifuzi yangaga icyo gitego yavuze ko ari ikosa ryakorewe umukinnyi wa Argentine. Bamwe mu bari aho batangiye kujurira bavuga ko ni gute ikosa ryabaye muri metero 70 kugera kuri 91 uvuye aho izamu riherereye ugana habereye ikosa. Nyuma uyu musifuzi yaje gusifura asifura ikosa ari uko abonye hamaze gutsindwa igitego cya kabiri. Buri umwe akibaza ni gute ikosa ryabaye ntasifura ako kanya ahubwo akarindira ari uko igitego gitsinzwe akabona gusifura. Bikomeje gucicikana ko FIFA ishobora kubira inyuma y'uburiganya ndetse n'uburyarya buri kubera hagati mu kibuga. Benshi bagaruka ukuntu perezida wa FIFA yatunguye igihe ikipe ya Misiri yatsindaga igitego cya kabiri nyuma y'uko igitego cya mbere yari yatsinze bacyanze. Bikomeza kandi gushingirwaho bigaragaza ko muri iyi mikino y'iki gikombe cy'isi hari kuberamo ivangura bwoko. Abasesenguzi kandi bakagaruka ukuntu perezida wa FIFA yarebaga abakinnyi b'ikipe ya Maroc ubwo baherukaga gutsinda mu mikino yabo ishize. Mu gihe kandi umutoza wa Misiri nawe yaje kuba akora ikimenyetso cya X hagati mu mukino. Uyu mutoza araze kuba yerekana ikimenyetso cya cross aho yerekaga abasifuzi ko hari kitari kugenda neza, yuko mu kibuga hari kuberamo ivangura bwoko. Ibyo umutoza yabikoze n'uburakari bwinshi cyane, yereka abasifuzi ko hari kitari kugenda neza, yereka ko bari kuvangura hagati mu kibuga. Nibwo kandi abasifuzi bahise bamuha ikarita itukura ndetse n'umwungirije nawe ahabwa ikarita y'umutuku. Nkaho bidahagije kandi abantu bakomeje kugaragaza buryo ki FIFA ifite uburiganya bwinshi muri iki gikombe cy'isi. Bagaruka ku ikarita itukura yahawe umukinnyi w'ikipe ya Amerika Balogun. Gusa byaje gutungurana mbere y'uko umukino ujya gutangira wahuzaga iyi kipe ya Amerika n'Ububiligi. Ubwo uyu mukinnyi byatangajwe ko uwo mukino ari buwukine kandi bari bazi ko yahawe ikarita itukura. Uyu mukinnyi yagihabwa ikarita itukura nibwo Trump yavugishije perezida wa FIFA Infantino amusaba yuko byajurirwa cyangwa se basubiramo bagasuzuma koko niba uwo mukinnyi yari akwiye ikarita y'umutuku cyangwa bamuha umuhondo. Mu mayeri menshi ya FIFA mu gihe haburaga amasaha mbarwa ngo umukino uhuza ikipe ya Amerika ndetse n'Ububiligi utangire, nibwo baje gutangaza ko iyo karita y'umutuku yasubitswe babeshyeshya yuko yifashishwa ingingo ya probation. Aho ni mu gihe haburaga amasaha make ngo umukino utangire, nibwo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bubiligi ryagiye kujurira ryanzura ko FIFA yakoresheje uburyo butari bwo kandi yishe amategeko ubwayo yishyiriyeho. Gusa ibyo byababereye imfabusa. FIFA yatangaje ko akanama kabyizeho kandi nta cyakorwa ngo Balogun ntakine uwo mukino uhuza ikipe ya Amerika ndetse n'Ububiligi. Ku rundi ruhande bivugwa ko ari ubucuruzi uri kubera hagati mu kibuga, bagaragaza uburyo ki kuba Lionel Messi akiri muri iki gikombe cy'isi bifitiye inyungu nyinshi kuri FIFA.
Lionel Messi aramutse avuye muri iki gikombe cy'isi, umubare w'abakurikiranaga imikino haba ku mbuga ndetse n'amashusho yabo bigereyeyo wagabanuka biteye ubwoba. Ibyo bigashingirwaho bitewe n'uko abacampiyoni bamwe bavuyemo harimo nka Neymar ndetse na Cristiano Ronaldo. Gusa byagaragaye nk'ubundi bujura kugira ngo Ronaldo nawe akomeze muri iki gikombe cy'isi, gusa byaje kuba byabangira nk'uko byagaragaye mu mukino wahuje Portugal na Croatia, nk'igitego cya Croatia cyanzwe ndetse na penalty yahawe kuri Veiga ngo yabamukuruye. Gusa n'ubundi ibyo byose byaje kugorana birangira Portugal ikuwemo n'ikipe ya Espagne. Aha byahise biba nk'aho umugambi wa FIFA wabashije kuburizwamo cyangwa se wapfubye. Gusa nk'aho ibyo byose bidahagije, bivugwa ko kuba Lionel Messi akinira muri Amerika akaba akinira ikipe ya Inter Miami ari umushinga wateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu ni umushinga wateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko bari bazi neza ko bazakira igikombe cy'isi cy'uyu mwaka wa 2026. Bityo byasabye umukinnyi w'ikirangirire ukomeza kuzamura umubare w'abantu bazakurikira iki gikombe cy'isi. Aho niho kwitabaza Lionel Messi akaza agakinira ikipe ya Inter Miami. Bikongera bikagaragara ko kandi Lionel Messi arusha ubwe amafaranga ikipe akinira, bikavugwa ko nta kuntu yahembwa n'ikipe arusha ubushobozi. Ibyo byose bikaba byarateguwe mbere mu rwego rwo gushaka inyungu mu mukino wa football. Ibyo reka tube tubishyize ku ruhande, twongere dusanishe n'igihugu cya Saudi Arabia nacyo kimaze kwibikaho ibirangirire muri ruhago, harimo nka Cristiano Ronaldo, Neymar, Sadio Mane, Karim Benzema ndetse n'abandi. Igihugu cya Saudi Arabia kandi nacyo gitangiye kwifungurira amayira bitewe n'uko kizi neza ko aricyo cyonyine kizakira igikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 2034. Nacyo cyatangiye kwiyegereza ibirangirire bizatuma iki gikombe cy'isi kizarebwa cyane byikubye nk'inshuro ebyiri ku cy'uyu mwaka. Benshi bakomeza kuvuga ko FIFA ibyo iri gukora bidatunganye habe na gato, harimo uburiganya n'ubujyajya bwinshi. Ibyo tongera tubikomezeho nk'uko ikipe ya Brazil yerutse kwandikira ibaruwa FIFA ibabwira ko imisifure yabo rwose idashimishije habe na gato, ibagaragariza buryo ki igitego Vina aheruka gutsinda gisa neza nk'igitego Lionel Messi yatsinze. Gusa igitego Vina yatsinze cyaranzwe mu gihe icyo Lionel Messi yatsinze cyo cyaje kuba cyaba confirmed, bakavuga ko nta kosa na gato ryabaye. Benshi bakomeje kuvuga kandi yuko FIFA izi neza umuntu izaha iki gikombe cy'uyu mwaka wa 2026, ariyo mpamvu ikomeje gufata Lionel Messi ukuboko ngo irebe ko n'icy'uyu mwaka yaba yacyegukana. Gusa aho ntawamenya kuko ntawamenya umugambi, wabona uyu mugambi nawo uburijwemo nk'uko uko bashaka guherekeza Cristiano Ronaldo byaje kuba byapfubye. Uburyarya, uburiganya ndetse n'amakuru adahagije mu kibuga bitangiye gutuma iki gikombe cy'isi gitangirwa gufatwa nk'andi mashampiyona yose agiye atandukanye kuri iyi si. Bisa nk'ibitangaje muri iyi mikino ya nyuma noneho harimo udushya twinshi. Ku ruhande rw'ikipe ya Argentine, imikino yose izakina hazasifura abasifuzi b'Abafaransa, mu gihe kandi akeba rigerayo n'imikino izakinwa n'ikipe y'Ubufaransa yose izasifurwa n'abasifuzi baturuka muri Argentine. Abantu bagaba bakomeza bavuga ko FIFA ikeneye uko Ubufaransa na Argentine byongera bigahurira kuri finale. Ese urabona iyi ntambara iri hagati mu kibuga izarangira ute? Tubwire muri comment. Kandi niba uri mushya wibuke ukande subscribe utazacikwa n'ibiganiro bigenda bica kuri uyu muyoboro wacu.